Ha kajing yo I ya kajing suki jong kakam ka bapentre ya ka surak forlen na shirpi shahinyo mer o pasilong bat ka bajuan ra ya kajing hengkali ka bakha kha hadu bangkta ya ka let kawan ki ba ha ka khat kandai tarik unailar ar hajar husan kala penlong ya ka Meghalaya State Planning Board hapo ka jingelam uba medba lingdo kum u chairman ban let jurip syakani ke jaka Kajing jurip ya kani ke projek lasdang nadu shirpi terter ha saumer sanmer bat lapun kutpat ha ka flyover ke badon ha pomlum PHC. Ha kani ke sengi layadon langru uba Olan Singh Sun MLA ke Mausen Ram uba Matthew Bion Star Kurba MLA ke Mauplang ki officer ke tenat PWD Roads ki officer ke NHIDCL nalor kiwei. Habakren shekila pathai kubor ba met ba lingdo chairman ka State Planning Board uloong bahaga por bala IT yakam sheki kontraktor lingba ka tanat PWD bat ke NHIDCL ka kam ka yat state bha Henry mentapat ka kam ka layat suki bha bat kumta ukmi lenti ba ka ni ka kam ka day ban yat state na ka jingbu por ka ba arsenam ban pendap ya ka ni ka surok ba met ba ulayat hu ban na ka liang jong u ula tha ya ka company ka ba pentre ba ka day ban tre kat kum balabu ka por bat ban pendap hapo ubnai no pra arhajar arfusan Menta kasi kalor ka ni ka surok na do na Shillong ya kaya limba ko sirpi mer namta kasan mer bat hadu ang ni ha new mer ya do menta dia surok balik sa Dauki limba ka melim di kejingwan jongi menta kasi ya kanis ka project ikiwi ki surok kiba la propose bat kiba rangya ingin nangya ki por ki si kiban wan nama kajing pamlawan dak menta kasi show we ngiyo I kajing wan jungo jungi menta kabede bat ni inspection ni ka surok kalong ba aka banengkong por balai ti ka kam seki kontraktor limba ka department bat limba ka NHDCL ang UI ba kam ka yat step man re hadin pring UI ba ka kam ka yat suki to ta di wat lada ka kum ko por balabu nakaliang jong department kalau asnam mandep project re ni pet bat ni semua ba nakaliang jong ki ni ki ba monitor ya ka di ke project lembak NHDCL yang bahko na December tinlawan mandep ya project ndai ni ba kum kajing tre idon kajing atakin de wala kataru ngi iba nakaling dipikira ay kajing keluar pak ndep po itu senam mata ngi iba ngi sngur kunju aka du ko di katu kan li ki kedua aka baki hap up ya ki we kam iberi nakaliang jong ka PHC department kam tam kani ke bypass bade na du na saumer steng adu angki ako jan jong ka jaka ka bade sohlai mer ketu ka stage ka longba kanong ka benta ka bade ba PHC department aka baki kam di ban pendak nakaliang jong PHC department kitu kilong kijing jungo ngingin sa lagi jong ki observation nakaling jongi aka bade ba kri kijing wan jungo padalong pun ndai ingin hapan examine nakaling jong report mat pan ai recommendation nakaling jongi ndai kin dekan so kijing lap ka kijing siam jongi mentak si baling sim no kong ai ka surok namar ki paiba ba kinong sunong jong ni kadong ka thai pakalong west casis south west casis eastern west casis nang tagi ni than East Casis lu ki badi nagi than Sora Chela Penusla Dauki ba unta tetep ye kendu sibon ba kijing kijing ka ki kendu kolong ba dan man kesni mangaru long we ni kita ya ikan ka surok sini dan man kesni kamu laku pun nang ni hadu ang tio serpi dan hadu ang lipai sikenta setengah kanta kamu habu stretch belong tang kamu nyolo ni praklimita ding suku bakan ni kalong ko ka benta ka ba ni hab ya ka ba pet ba sila radon ke jinge ka ba ko ni ya kendu dari dinda kami benong pat yo ko aja ko ya ko ni si kita kalong ko ka lap ka siap jui ba ni ya si ko pede kalong mengi kinjat ka ba di ba telkom tre kidon kinjat ka ba di ki benta ki ba na kalian jong
Kia dia mengi pej mendak kasi ngit skep nak kalian jong ke department logi pej bagi don kam ya ka bakin haban rectify kam tam ya ka to feeling ka bat mai ka don markup la ka to ka jingking ka ba don hapo syapi ka ba new e ba ka don ka jing syapi wat nak kalian dunging in the so ong batai hadu batai ka technical part jong ka jing tei ka so ndrei i besar ke bari na department yang job nak kalian jong representative pada ida kalian ka SDCL ru jur pada kini bad bila ong ba in pra ya kato kita misalnya kita tu kan ni jadi kita ni lalap si jengok ingin sana jong pun kebot ban ai ya ka strong recommendation aga beri pat tadi ka jing try ya surok bat ke jing try ya kiba project haki por ki ban sawa idon ru ki banta ki ngi ayo ban jok am ta si ko wei ke junction ko mai link road nang tin na po saumer ke junction saumer steng balai saumer steng ke junction ha kaban le chak kaban ya induk ya ka lau sutun chapo farm ke turun ko wei ka banta ka ki la propose kalian ka department ka ba kan hap ya din ba ka cloud jong ka forest hadu banyak jitai ba long hadu kanu hektar su ka jong ka forest area ka ba lada ka bit ka biang kita hap naik di di kita ke kesu kalian ingin bercanggon pej nu kan ajung kum ka jingdon ke jingki nak kalian kabut ka rule jong kabut kalau nak ai recommendation siaga state Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha kam kata ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.